64 watatwa le 4 jika town wata le fika ni vo chera swin'wana le 4 nchava ku hlamula le 4 fika bari pari un'wana laha town ande xondisa ku yimze mchava xi base ku dlaya M4 xi basile M4 loko ni ku na xihlamula ka mi kuma ku laha town tele plus wa mativa ku na lama amakhamera ni vele mani va nga ta ni posta ka Facebook machicha namdyisa team ku na chera swin'wana leswi lexi va fona lexi na ingenzi phofula ndzi pfumelele ndzi ku byela xihundla lexi nga endzeni ka xidziva xa mbilu yanga xihundla lexi loko ndzi ku xi khumbu ndzi twa moya wanga wu oka malangavi ya ntsako ndzi pfumelele ndzi phofula siku ro sungula loko ndzi ku kelu ndzi copeta kambirhi kanharhu mehlo yanga ya hlanganisa hi ntombi ya Mutsonga ntombi ya ku fanela hi ndhavuko wa yona ntombi ya ku basa bya xitseko ndzi twa mbilu yanga yi khoma nhlengeletano na mahawu inge ndzi ku byela ta le mbilwini kusuka siku leri ni ri a byi nga ngheni hambi ku ri vurhongo ri lo kala rixa ni lo honoka ndzi teka masiku manharhu ndzi ri karhi ndzi ku lavisisa ndzi nghena eka Facebook ni ri karhi ni lavana na wena ni ya kuma swithombe swa wena leswo saseka na leswaku a wu na mihlekisano ni vheni ku loko ku ri mhunti ni ya yi bayeri na mahika inge ni boxa ta le mbilwini kusuka kwalano ni teke xiboho xa ku loko ho tshuka hi hlangana ni ta boxa hakanene se ni lava ku boxa ni yingise kahle ni lunghekile ku ta phofula ndzi lava ku vula ta le makorhweni ya mbilu yanga rirhandzu ndzi na rona kambe a ndzi pfumala wo ri komba yena hikokwalaho a ndzi navela leswaku ndzi ri komba wena ndzi ku tshembisa ku ku rhandza hi laha u lavaka ha kona lexi hi xona xihundla a xi ri ndzeni ka mbilu ya mina leswaku wena ntombi ya ku xonga ndza ku rhandza sakhe enhlizweni yami umasumatheka ngivele ngizule ndibona ubuhle bakho ikhanda zule kodwa kuvele kuthi hu uma ngicabanga ngithanda intombi